Ibihe byiza abakunzi ba Hot News, nubwo ibihe atari byiza ku muryango wabuze ababo hariya mu karere ka Kayonza. Mu karere ka Kayonza ubwo umupolisi yari ari mu muhanda mu nshingano ze z'akazi nk'uko polisi y'u Rwanda ishami ryo mu muhanda ibitangaza, baremeza neza ko umupolisi wari uri mu kazi ke ubwo yambukaga umuhanda w'igitaka yagonzwe n'umumotari. Uwo mupolisi akaba ari mu kigero cy'imyaka 22 y'amavuko. Akaba yagonzwe n'umusore w'umumotari wari utwaye moto ahetse umugenzi. Uyu mupolisi yagonzwe arakomereka cyane ariko ntiyahita apfa. Yoherejwe mu bitaro bya Faisal, anariho yaje kurwa. Ni nyuma y'ibikomere byinshi yagize, agerageza guhabwa ubutabazi bw'ibanze, bahita bamutransfera byihuse mu bitaro bya Faisal. Uyu rero wagonze nawe akaba arwariye mu bitaro bya Kanombe, akaba ariho agwariye. Polisi y'u Rwanda ikomeje guhura n'ibi bizazane. Ni nyuma y'uko uwita DJ Toxic nawe yagonze umupolisi yitaba Imana. DJ Toxic agerageza kutarukira ndetse no guhungira mu karere ka Karongi, akaba ariho yafatiwe. Uyu we ntago yagize amahirwe yo guhunga, yewe ntiyabigerageje kuko nawe yanagaga. Iyi mpanuka nk'uko polisi y'umuhanda ibitangaza, ivuga ko iyi mpanuka yatewe n'umuvuduko mwinshi umumotari yari afite. Ngo yari afite umuvuduko w'ikirenga, bityo agonga uyu mupolisi wambukiranyaga umuhanda. Polisi y'u Rwanda ivuga ko uyu mupolisi wagonzwe agapfa atishwe ku bushake, yewe uyu mupolisi wagonzwe ari impanuka yabaye. Polisi y'u Rwanda ivuga ko iyi mpanuka yatewe no kwambuka umuhanda agahura n'ikinyabiziga cya moto cyaje kiruka ku muvuduko wo hejuru. Bamwe bavuga ko uyu mupolisi yagerageje guhagarika uyu mumotari akagerageza kwiruka bikarangira agonze uyu mupolisi. Polisi y'u Rwanda yahakanye ayo makuru, ivuga ko uyu mupolisi atigeze ahagarika uwo mumotari, ahubwo nawe yari arimo yambuka umuhanda kandi ari mu nshingano ze z'akazi. Bityo ahura na moto yazaga yiruka cyane, iramugonga ntiyahita apfa. Uwo yari ahetse uwo mumotari yakomeretse ariko byoroheje kuko yamaze gutaha asubira mu rugo. Mu gihe umupolisi we yamaze kwitaba Imana, uwamugonze we ari mu bitaro bya gisirikare Kanombe, aho akomeje kwitabwaho n'abaganga kugira ngo azabazwe nyuma icyamuteraga kwiruka byatumye anambura abandi ubuzima. Nk'uko polisi y'u Rwanda ikomeza ibivuga, ivuga ko igikomeje gutera impfu za bamwe na bamwe, haba abapolisi bari mu nshingano zabo ndetse n'abaturage bari mu muhanda, ari umuvuduko udasanzwe, umuvuduko wo hejuru. Ivuga ko ibitera runo rupfu ndetse n'ibitera impanuka byakwirindwa kandi bigashoboka. Ikangurira abaturage ndetse abakoresha umuhanda haba mu binyabiziga ndetse n'abakoresha amaguru ko bagomba kubahiriza amategeko abagenga mu gihe bari mu muhanda. Yibutsa ko abatwara ibinyabiziga bagomba kurinda ubuzima bwabo ndetse n'ubuzima bw'abo batwaye n'ubuzima bw'abari mu muhanda. Yemeza neza ko gukoresha umuvuduko mwinshi atari byo bituma ugera iyo ugiye, kandi nibyo koko. Muri iyi minsi ushobora kwibaza kino kibazo: nute mu Rwanda mu cyumweru kimwe gusa abapolisi 2 bari mu nshingano zabo z'akazi bapfiriye mu muhanda? Bamwe bavuga ko DJ Toxic yari yanyoye inzoga agasinda, bityo akaza guhitana umupolisi wari uri mu mihanda. Ubwo yaragerageje kumuhagarika bikarangira yirutse. Amakuru agira hano kuri Hot News niko Toxic atarashinjwa ibiyobyabwenge cyangwa se inzoga no gusinda no gutwara yanyoye, ahubwo polisi y'u Rwanda yatangaje ko bagiye kubyigaho ndetse no kumusuzuma, bityo akazatangaza icyateye impanuka. Nubwo polisi y'u Rwanda itaratangaza impamvu nyamukuru yateye impanuka, niba ari ubusinzi bukabije cyangwa ari umuvuduko ukabije wa DJ Toxic, bamwe mu banyamategeko bavuga ko mu gihe DJ Toxic basanga ari inzoga zabimukoresheje ashobora gukatirwa, yewe akaba yajyanwa na mageragere. Ariko mu gihe yaba ari impanuka nk'izindi, DJ Toxic akaba yatanga n'ubundi ibisanzwe bitangwa iyo wagonze umuntu agapfa, akaba yatakagaruka mu bantu. Bamwe mu banyamakuru batandukanye bagiye batangaza ko DJ Toxic yatewe ndetse anywa inzoga bituma yica umupolisi. Kugeza none aha nga Hot News, ukuri guhari niko polisi y'u Rwanda itaratangaza ikintu nyamukuru cyateye DJ Toxic kwica umupolisi amugonze, dore ko yaba ari impanuka mu zindi.
Uyu mumotari ni iki kiri bukurikire nyuma yo kwica uyu mupolisi? Ni ukumusuzuma ibiyobyabwenge ndetse n'inzoga bakareba ko atari yasinze. Nyuma yo kumusuzuma ibiyobyabwenge n'inzoga bakareba ko atari yasinze, nibasanga yasinze amategeko azamukurikirana kuko azaba yishe umuntu ku bushake. Nibasanga ari ugutwara ku muvuduko ukabije, nawe azatanga icyo amategeko abiteganya, dore ko nk'uko polisi yo mu muhanda yabitangaje, yavuze ko n'ubundi uyu mupolisi kuba yagonzwe agapfa byatewe n'impanuka yari ishingiye ku muvuduko mwinshi. Ntabwo bigeze batangaza niba uyu musore yari yasinze cyangwa atigeze anywa inzoga ngo bityo bibe byatera iyi mpanuka. Polisi y'u Rwanda irakomeza gukangurira buri umwe wese gukoresha umuhanda arinda ubuzima bwa mugenzi we ndetse nawe ubwe yirinda. Murakoze cyane. Iyi yari Hot News. I Kayonza umuborogo, agahinda ni kose mu muryango w'uwabuze ababo. Twifatanyije namwe, Imana ikomeze iborohereze muri ibi bihe bibi murimo muracamo. Murakoze cyane.